tina acara sawara budaya. Salajengna salam baktos ka penghormat oge didugikeun ka pamirsa Raden Haji Diki khusus urang sami hadir di patempatan dijantenkeun umat mantena anu kenging samarah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anu kupiparos dihormat kasepuhan Dr. Agus Sanih Mata Wijaya Kusuma SH selaku sepuh sareng salat salajengna anu dihormat Bapak Injen Polisi Purnawirawan Haji Anton Carlian MPKM Wilujeng Sumpi putrana Kilancet Kiaan ya cepat. Mudah-mudahan awasanana sudah terjadi di kebarokahan justru awajena kami selamat bakal orang saya hadirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semangat tinggi di patempatan Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya khatamin nabiyyin. Assalamualaikum ya hibah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa Irjen Pol Purnawirawan Haji Anton Carlian MPKM diaturan. Terus kamu narasumber mana ngalihat tempat Kang Raden Haji Diki Julkarnain Sastra Kusuma SN. Terus Dr. Yahya Ujang Hidayatullah MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah, doanya kompak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi kawitan baik pengersa abah Anton mohon iya pengen kamu narasumber nyata Raden Haji Diki Julkarnain Sastra Kusuma abah jadi nuwun itu nuwun terus Kang Dadang di Macan Alik alhamdulillah terus kesepuhan sanes dengan akalnya manusia dimuliakan sehingga memiliki kebudayaan. Maka bapak-bapak milarian ayat ke kebudayaan kucing gitu lah. Kebudayaan haya banget tuh. Ayatnya domba kosok berangkatan, ulang kosok orang tua. Terus tuh ayat terjamah nutup biasa orang tua sehingga domba berangkatan. Betul. Saya jamin papasan domba betul. Dalam konteks manusia dengan binatang rasa sama pendekatan agama. Orang kosok minum domba kosok minum. Orang kosok pulang domba kosok es. Orang resep kawe, domba resep kalubikan. Lamun jalurnya. Jadi satu